молодой парень, 20 лет, Господи, каково матери хоронить такого. За что, не знаю, неизвестно за что. Почему, по вашему мнению, здесь нет цветов от эстонского правительства? Наверное, стыдно. А может, просто бояться смотреть в глаза людям, посмотреть в глаза матери, сестре этого парня, который не имел никаких злых помыслов, пришел к святыне, к памятнику воинам-освободителям. Милости Божия, Царство Небесного, ста грехов Его, Христа, бессмертного Царя. Но уже длительное время к бронзовому солдату приходили те люди, которые понимали, что такое фашизм и что такое победа над фашизмом. Для русских этот памятник – это, в общем-то, святое. Вообще святое все, что связано с войной и с победой. И я думаю, что, в принципе, уже эстонское общество это понимало, несмотря на сложность истории. То есть все знали, что 9 мая сюда приходят много русских, много эстонцев, чтобы отдать долг памяти. Это знали все. Этот день сегодняшний радостный не только для эстонского народа, а для всего мира радостный, понимаете? Для всего народа мира. Все празднуют. Празднуют американцы, англичане, празднуют французы. Все празднуют, потому что День Победы – это освобождение от фашизма всего мира. Знаете, вам еще не ясно, кто был страшнее, коммунисты, сталинисты или фашисты. По-моему, эти были коммунисты. Они пол нашего народа убили. Таскали Сибирь, мне было 15 лет. Он не виноват, и вы не виноваты. Почему вы убежали сюда? Вы свою родину была. Меня муж привез сюда, ну что теперь? Minu nimi on Anti Oloh Reporteri saatest ja siin on niisugune probleem, et oleme pronkssõduri juures ja siin on üleval Nõukogude Liidu lipp, sirbi ja vasara ja viisnurgaga punane. Ja politsei seisab ja ei tee nagu mitte midagi, ei võtta ette. Küsisin järgi staabist ja väideti, et sirbi vasara lipp on lubatud. Mingi piir oli juba käes ja siis ma mõtlesin välja sellise aktsiooni, et lähen selgitava plakati Eesti Vabariigi lipuga samuti pronkssõduri juurde ja ütlen, mida mina sellest asjast arvan. Ja ma arvan ka, mida paljud teised eestlased arvavad. Siis ühines minuga üks eestimeelne inimene, kes aitas mul plakatit hoida ja mina läksin lipuga. И вдруг появляются два человека. Один с эстонским флагом, второй с плакатом, оскорбительным. И понимаете, и у народа сложилась сразу ассоциация, что и флаг, и этот оскорбительный плакат – это единое как бы целое. Kandon старый, блядь. Selle plakati peal oli kiri, et Eesti rahvas ära unusta, see sõdur okupeeris meie riigi ja küüditas meie rahva. Ma ise töötan väga palju vene inimestega, suhtlen nendega, käin nende kodudes ja seal oli juba näha ikka, kui vene inimestel massiliselt ilmuvad ikkagi kodudes kapikeste ja seinte peale vene lipud ja Putini pildid ja see õhkkond ja õhustik oli juba teada. Гитлер хотел его убить, а его спасли, а он держит такое. Ну, понимаете, люди празднуют, и вдруг приходят к вам домой. Говорят, это не праздник, это горе, поэтому все убирайтесь отсюда и все прочее. Что делают обычно с такими гостями? Kõnnid
järel tungiti kallale Eesti riigi lipule. Lippu nägi. Ja siis algasid need rünnakud, sõimamised, füüsiline kallaletung, mis lõpuks siis viis Eesti lipu kokku keeramiseni ja äraviimiseni. Aga selle aktsiooni üks eesmärk oli ka see, et äratada üles ka Eesti rahvas. Sellest unest, kuhu me olime langenud, heaolu unest, kus me oli peale taasiseseisvumist langenud. Ja nüüd ma ütlen praegusele meie valitsusele, kui te seda ära ei korista, siis me koristame ta ise ja koristame väga kärarikkalt ja väga purustavalt. Viige see monument, tema õige nimi on Aljoša, mitte pronkssõdur, viige ta kalmistule, kus on tema koht. Jalad on tugevad, ma mõtlen, et kui köis kaela visata, et kas annab ära tõmmata. Ma ei arvanud mitte kunagi, et Eesti iseseisvas vabariigis põgenetakse koos Eesti lipuga, et võõramaalased seda rüvetada ei saa, samas levivad punalipud ja see kõik toimub mõnituste, ähvarduste saatel ja see on kõik Eesti Vabariigi pealinnas, Eesti Vabariigi pealinna kesklinnas lausa ja siis ma vaatasin, et ei, nii see asi ei lähe. Me oleme selle maa peremehed ja need seltsimehed, kes siia tulid okupatsiooniaeg, peavad olema meile ja Eesti riigile tänulikud, et neil lubatakse siin elada. Я люблю Эстонию! Я имею право прийти сюда и возложить цветы в любое время! Kus on politsei olnud? Eesti meeri, sa vabaks Eesti vend, ei toesku ega tormi, ei karta Eesti poiste rindar, kui venevad kordi. Pronkssõduri vastaste meeleavalduse järel on pronkssõduri pooldajad siia eriti palju lilli tooma hakanud. Kuna meeleavaldusi on toimunud nii palju, siis on valitsus otsustanud ka oma seisukoha kujundada. Kindlasti risk, et asi eskaleerub, on olemas. Ma täiesti näen niisugust võimalust, kus politsei teatab, et neid see asi ei puuduta. Vene elanikkond teeb sinna oma kaitsemeeskonnad. Ühel öösel ilmub sinna kamp purjus Eesti noori, kes tahavad jälle seda mälestussammast mäkerdama hakata. Nad saavad seal lihtsalt peksa. Selle peale eestlased ütlevad, et näete, meie pekstakse ja Eesti riigis, kes peaks meid kaitsma. Minu jaoks oleks lahendus see, kui see monument teisaldatakse mõnele kalmistule. Oota, millega te tuleb siis puhastama hakatakse? Lahustega tuleb tegema hakata, mille kuradi muuga see teeb. Ma räägin sulle, siin ei mustvalge. See selgus läks aina suuremaks ja suuremaks, et sellel kohal ei saa tema enam seista. Küsimus oli püstitatud nii, et kelle sõna Eestis maksab. Kas maksab Kremlist tulev sõna või maksab Toompealt tulev sõna. Ei olnud võimalik meil oma rahvale öelda, et Eesti Vabariik on tegelikult üks liidu vabariik ja meie sõna ei maksa selles riigis mitte midagi. Me võtame tagasi oma riik.
See on üks väga pisikene samm järjekordselt ENSV-st Eesti Vabariigi suunas. Riigikogu poolt täna 46 poolthääle ja 44 vastuhäälega vastu võetud seadus kohustab selle jõustumisel pronkssõduri Tõnismäelt 30 päeva jooksul kõrvaldama. Kohe, kui pronkssõduri teisaldamist käskiv seaduseelnõu vastu võetud sai, hakkas Riigikokku kohale tulnud Dmitri Glenski riigikogulastele lendlehti pähe viskama ning istung tuli katkestada. Mis te nüüd tegite? Ma suhtlen nagu rahvas nendega. Nad ei taha rahvaga suhelda. Meid, kolmandikku elanikku, üldse siin ei tunnistata. Meid ei ole. Me oleme külalised. Meil lubatakse hingata Eesti õhuga. Meiega käiakse ümber, nagu me oleks mingi ballast. Et näete, kukkusid taevast, mis sa teed? Me teame, kuidas muuta elu paremaks kõigil. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Parem Eesti kõigile. Reformierakond. Lausa uskumatuna tundus Andrus Ansipi üha suurenev häälte arv, millele sarnast pole Eestis kunagi ükski poliitik Riigikogu valimistel saanud. Mis te karjute? Mis sa räägid? Tuli ära! Mis asi? 20 vaata. Kui valimistulemused oleks olnud teised, ma ütlen teile ausalt, siis see kisma oleks siin veel edasi kestnud. Pronkssõduri monument on hauatähis. Vastavalt sõjahaudade kaitseseadusele võtsin täna vastu otsuse alustada väljakaevamistööde ja võimaliku sõjahaudadesse maetute identifitseerimise protsessiga. Ümbermatmine ja pronkssõduri teisaldamine ei olnud mitte mingil juhul mõeldud siin elavate venelaste solvamisena. Seda, et seda pronksist sõdurit kasutatakse meie ühiskonna lõhestamise eesmärkidel, ei saanud jätta märkamata ükski arukas poliitik. Я не хотел бы комментировать то, что произойдет, но мне кажется, что это очень будет серьезная боль для всех нас. Aprillil oli väga ilus päev, päikesepaisteline, soe. Linn oli siin, kesklinn oli täis politseiniga, nad sammusid, ma ei saanud arugi, mis sihiga, mis eesmärgil edasi, tagasi, ringi. See oli nagu rohkem inimeste hirmutamiseks. Näete, kus on linn täis politseiniga. Вы вандалы, в натуре вандалы. Все, на, читай. Кто вандалы? Те, кто роет могилы, это вандалы. That morning I was taking a bus to get some work done, and everyone on the bus kind of stopped and it got silent and everyone was looking over. And so I think it was easy to understand that there was something big going on there. Mis huvitab? А mis te olete? Olete nõus, jah? See on õige, jah? Конечно нет, я русская, расслабься. Ну так что тогда? Но это наша русская святыня, понятно? И мы ее трогать не дадим. А сигналом к серьезным намерениям это была установка огромной палатки. Ее можно было сделать в половину меньше. Все знали, где захоронены
вот эти павшие солдаты? Зачем надо было накрывать сам памятник? Это был сигналом, что хотят спрятать, как памятник будут ломать, пилить. Иначе зачем закрывать? Ma märkasin seda, et mingid inimesed tulid sinna lihtsalt, et saaks kellegiga nagu ülbitseda ja nagu aeda lammutada või ma ei tea, mingit asja seal aretada, et kellegiga kakelda või niimoodi. Ja siis olid mõned üksikud inimesed, kes tõesti tulid, panid sinna lille ja nutsid, ütlesid, et ma tahan siia nagu tuua lilli, et selleks ma siia tulingi. Пожалуйста, скажите, я здесь 30 лет живу. Я к памятнику 30 лет хожу, цветы ношу. Мне сегодня не разрешают. Что они здесь делают? Они со всей Эстонии здесь наехали. Что они здесь делают? So immediately I was surprised, as I think everyone was surprised, that one day all of this is happening with no forewarning. Антипу привет! Да, Антипу! Хай, Гитлер! Антип! Хай, Гитлер! О, да! Зихайль! К вечеру, естественно, заканчивается рабочий день. Народу становилось больше, больше, больше. И полиции становилось больше, 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 больше. Politseinikud, kes seisid rivis, tavalised politseinikud, nendel oli jalgade ees terve rivi, oli kohe nende jalgades oli see lilli. No, ainuke väljapääs kuidagi need lilled kuskile sokutada, sest üle minna ei saa üle tee. And what was interesting to me was the diversity of the whole situation, where there were some people in the crowd just holding out flowers, there were some that were crying, there were some that had makeshift signs, there were some that were angry. Здесь стоишь непобедим! Простите нас, солдаты! Простите, ветераны! Простите нас, что кто-то память растоптал, что кто-то в душу наплевал! Здесь Ансипа сыны позорят честь своей страны! Raske oli seal sees liikuda, sellepärast et rääkisin eesti keelt ja siis nad nagu tulid mulle ütlema, et mis sa siin teed ja et sa räägid ju eesti keelt ja mine minema. Ja kõik nagu midagi ootasid. Keegi ei teadnud, ausalt, kui meie tulime, ka mina hakkasin ka mõtlema, mis ma siin teen. И чувствовала, что что-то должно произойти. Но люди же любопытные. И все хотели посмотреть, а что же все-таки произойдет? Неужели власть risknjot снять, сломать памятник? Rõõm näha neljapäev, 26. aprill, Kanal 2 programmis Reporter. Meile teadaolevatel andmetel on Tallinna kesklinnas läinud olukord päris kriitiliseks ja me üritame praegu kätte saada kolleeg Imre Kaasi. Ma ei tea, kas see nüüd õnnestub või mitte. Nüüd ma kuulen. Tere. Reporteri toimetuses valitses väga ärev õhkkond. Meil oli üks kaameramees ja üks reporter päev otsa passinud sealt ja telefoni teel oli ühendus nendega, et rahvamass käärib ennast üles ja pinged tõusevad. Ja ma läksin teadmisega, et ma jään umbes tunniks. Üritati solvata, provotseerida igasuguste loomade nimedega, igasuguste seksuaalvähemuste nimedega ja nii edasi. Psüühiliselt raskem oli vene nimedega poistel, et oli näha, et käidi ja vaadati nimesid, pildistati nimesilte ja just neid solvati nagu tunduvalt rohkem. Üks huvitav seik oli see, et hüüti sihukest lauset nagu, et eestlased on fašistid. Ja siis üks tüdruk, kes minu ees seisis oma seltskonnaga seal itsitsid, karjusid seda ka. Siis ta ütles, et oi, aga 3 päeva pärast ma saan oma Eesti passi kätte, et siis olen mina ka fašist. Ja siis nad itsitsid selle üle tükk aega, et siis läheb umbes sina oled siin teisel pool politsei. Нельзя народ долго держать на одном месте, не предложив им что-то. Нельзя. Тогда или народ сам придумает, найдется 1-2 провокатора, или честных, но энергичных, но без ума, что-то начнет быть. Я сказал еще раз, не
бутылками вы помогаете своим! Pronkssõduriga on nüüd esimesed vigastatud juba olemas, nagu ma aru saan. Nii see on ja kuskil seal 20–30 inimest otsustas sellest inimketist läbi tungida sinna pronkssõduri alale ja seepärast tuli siia kiiresti juurde märulipolitseinike, kes toore jõuga neid tagasi surusid, aga paraku nad ei taltunud ja asi läks päris kõvaks madinaks. Rahvameelsus siis mingist hetkest muutus vägivaldseks. Если человек, возбужденный несправедливостью, видит перед собой цепочку полиции, он, естественно, хочет эту цепочку порвать. А тем более психология русского человека. Если ему говорят, Вася, этого нельзя делать, ну не надо, Вася, это делать, так Вася обязательно это будет делать. Kuna see rahvas liikus politseiametnikele peale, siis ja lükkas neid sõidutee peale. Saime endale ülesande selle, et hoida neid inimesi ikkagi seal rahvusraamatukogu ees oleval alal ja mingil hetkel hakkas rahvamass liikuma tagasi. No kogu see mass liikus väga kiiresti tagasi. Tekkis siuke nagu tühi auk sinna vahele, et politsei kutsus omad nagu tagasi. Ilmselt nad ei olnud valmis veel nagu kogu massiga minema. Ja sellest sai see mass nagu tohutu energia, et neid kardetakse. Что обычно в таком случае делают нормальные протестанты? Они ищут, а где же камень, чтобы кинуть в ответ? И вот началось. Kui juba kõik pinged olid üles kruvinud, tuli politseimüüri ja rahvamassi vahele üks umbes 70-aastane meesterahvas vene rahvusest, kes kutsus üles kõiki venelasi laiali minema. Mужики, не кидайте камнями! Между собой-то не деритесь, вы чё? Selle vene vanamehe juurde tuli üks väike umbes 8-9-aastane poiss ja küsis, Djadja, почему Putin нас не помогает? Onu, miks Putin meid ei aita? Hakkasime andma korraldusi läbi megafoni. Mäsu ja melu läks nii kõvaks, et see megafonis antud korraldused enam tulemust ei andnud. Seetõttu otsustasime anda sellest märku, et politsei on asunud tegevusse, kasutada erinevaid pyrotehnilisi vahendeid. Люди были очень злые, были настроены против властей, против Ансипа. У русских осталось такое чувство, что их как бы пригнетают, тут унижают, что из-за того, что это не русские. Тут же очень много людей, у кого нет эстонского гражданства и нет также российского гражданства. То есть у них серый паспорт называется так. Там еще что-то, как бы русских так ненавидят, можно сказать. И это все долгие годы это накапливалось. А потом, когда эти самые строем начали бегать эти самые космонавты, и они бьют вот с тупыми глазами, это роботы. Вот эти роботы были брошены на толпу. Ja sellest pidi iga inimene aru saama, et sellest hetkest on politsei asunud tegevusse ja nagu varem oli öeldud, siis, et nende suhtes, kes ei allu politsei korraldustele või osutavad vägivalda, oleme sunnitud kasutama eri vahendeid füüsilist jõudu. И самое странное, что вот полицейский этот ряд шеренга дошла до половины улицы Tõnismägi и остановилась. Meile püstitud eesmärk oli siis piirduda esialgu selle Tõnismäega.
ja seal tekkis siis selline suurem kividega loopimine ja kus siis olid ka esimesed kannatanud nii politseinike hulgast kui siis ka tavakodanike hulgast. Полиция специально остановилась, фактически она, разозленную толпу, толпа, которая была избита, в которой пускали газ, эта толпа вдруг оказалась на большой площади. Значит, нужно что? Отомстить. День победы, как он был от нас далек, обгорелые пыли, этот день приближал к моей, этот день победы, Tere hilist õhtutundi kõigile. Paraku oleme täna sunnitud uudistega erakorraliselt taas eetrisse tulema, sest sündmused Tallinna kesklinnas Tõnismäel ja selle ümbruses kahjuks võtsid pöörde, mida võis küll karta, kuid kindlasti mitte oodata. Kaamera läks käima, mikrofon oli minu käes. Ausalt öeldes ei olnud aega mõelda mitte midagi, mida ma peaksin ütlema. Kõik emotsioonid olid laes. Siit võetakse praegu absoluutselt kõike, vaadaks, see on suitsud, siit lähevad nätsud, kõik lähevad siit maha. Selle möllu keskel oli kõige selline emotsionaalsem hetk, kui üks vene noormees otsustas mulle anda intervjuu. See oli midagi väga-väga hämmastavat, et ta üldse nõustus ütlema midagi, aga ta tegi seda eesti keeles. Me pole nõus sellega, et pronkssõduri maha pannakse. Ma tahan, et ajalugu uuesti vaadataks koos Vene partneritega, sest see pole aus, et meid ei saa kuulda. Me tahame, et meid kuuldaks. Kas see praegu, mis siin toimub, kas see on normaalne? See on Vene sušňak, kui tahavad juua palju. Ja see on tasu selle eest, mis me eestlased meile teinud oleme. Россия! 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 Elav pilt tuli kõigepealt Kanal 2 vahendusel. Informatsioon telefoni teel tuli loomulikult otseallikatest. Ma poleks suutnud uskuda, et meil Tallinnas midagi niisugust on üleüldse võimalik korda saata. Kurbus oli see, mis mu hinges oli siis. See pilt oli väga lai ja mitte võimude kasuks. Ja ma ütlen isegi see, mis oli tehtud, et kus politsei on, et linnas oli politsei. See on tõesti, see on ju imestavväärne. Meie kindlustasime siis selle Tõnismäe piirkonna. Samaaegselt oli kogunenud suur hulk inimesi Endla tänava otsa, kus siis samamoodi algasid esimesed rünnakud, siis otseselt politseinike suunatud rünnakud. Tervesse linna seda jõudu sel korral meil võimalik suunata ei olnud. Современный спокойный Таллин никогда еще не видел таких погромов. Таллин вообще не видел никогда таких погромов. Пока стянутая со всей Эстонии полиция находилась там в оцеплении возле Бронзового солдата. Некоторые районы города Таллина сегодняшней ночью находились полностью без контроля. В толпе было находиться не страшно, потому что там люди, что они так дружелюбно относились ко всем, кто приходил, Seal oli üks lahked mehi, kes käisid tüdrukutele valasid konjakit ja selline, neil oli väga mõnus kõhtune ära olemine seal. Даже слышала такое, когда разбили алкогольный магазин, кто-то набрался алкоголя и говорил, ой, люди, подходите, угощайтесь, там Альцев угощает нас. Вещи, которые набрали, то есть набрали просто так, ни для чего, и раздавали, тут же идет парень и раздает какие-то вещи. Ühel hetkel hakkas summ Vabaduse platsist meie poole liikuma ja kui nad jõudsid nii-öelda viske kaugusesse, siis hakkasid meie poole sadama ka kivid ja pudelid. Ka Eesti-Vene jalgpallimatš näitas
et see on miskipärast selline baar, kuhu siis sellised mürgeldajad armastavad tulla jõudu näitama mingil hetkel. Ehk siis võib-olla see on see baar, kus nad ootavad vastupanu. Kõik see aeg sadasid kivid ümberringi, vihisesid siit sealtpoolt kõrvu. Näed, kuidas inimene sinu kõrval saab kiviga pihta, kuidas tal nägu on verine. Naised nutavad ümberringi, see on kohutav virvarr. Samal tänaval, küll tükk maad eemal, aga siiski seal nii-öelda nägemisulatuses pussitati üht vene noormeest. Ma nägin kiirabi seal tänaval kaugemal. See on mina, see viskas selle akna sisse. Я позвонила ему, услышала шум в трубке и спросила, где ты? Он говорит, я в центре событий. Я, как всякая мать, я испугалась и сказала, уходи оттуда. Друг позвонил, спросил, что там, где он происходит. Он говорит, я включу громкую связь. И просто, ему дал послушать, что там происходит. И друг сказал, что потом прекратилось все, и он услышал, как он кричит «не надо, не надо», и все. Его привезли в больницу, а на операционном столе он умер. Mida see teeb seal? Ärge meid asjasse sigada, me lihtsalt oleme siin kõrval vaatajad. Mahu varsti enam. Mul on pohk. Oja, Kell 1 öösel kogunenud kriisikomisjon oli täielikus üksmeeles, et kujunenud olukorras ei ole võimalik jätta pronkssõdurit Tõnismäele. See oli olnud ettekäändeks massilistele vandaalitsemistele ja mitte keegi ei oleks võtnud seda riiki enam mitte kunagi tõsiselt, kus oleks saadetud siis vandaalitsejatele sõnum, et nii selles riigis saabki oma nõudmisi valitsusele esitada ja saata ka signaali, et neid nõudmisi võetakse ka kuulda. Tekkis üks moment, kui juba Tallinn oli segamini pekstud, siis mööda Pärnu maanteed liikus Vabaduse väljakule üks paarikene käes kinni. Nad olid umbes 20-aastased Eesti noored ja tütarlaps nuttis lahinal. Pisarad voolasid ja läbi pisarate ta küsis oma noormehe käest, miks nad peksavad meie kodulinna segamini. Meie vahetus lõppes see kuskil 4 paiku ja kuuldavasti viidi pronkssõdur peale seda kohe ära, nii et pronkssõduri äraviimist ei näinud. Вот это, так сказать, первая ночь русского бунта. Но после этого была вторая ночь. Meie stuudios on avaldusega Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. See, mida me nägime möödunud ööl Tallinna kesklinnas, oli rüüstamine, laamendamine, röövimine. See oli kuritegu
ja selles osalejad on kurjategijad. See on politsei või võimutaktika. Ma nagu ootasin juba. Nüüd öeldakse, et need mälestusamba kaitsjad on maradöörid, tätid, huligaanid ja see sõnum läks muidu maailmasse. Hea näide provokaatorite tegevusest oli täna lõuna ajal Toompea lossi esisel platsil toimunu, kuhu venekeelsete koolide õpetajad olid kokku ajanud 13-14-aastased lapsed. Üks provokaatoritest kandis maski, et varjata oma identiteeti. Kuna emotsionaalselt ülesköetud lapsed hakkasid vandaalitsema, ei jäänud politseil muud üle, kui üks laps minema toimetada. Sellised pedagoogid kindlasti ei tohiks edaspidi enam koolides töötada. Millised siis ikkagi need noored inimesed on, kes meie koolidest välja tulevad, keda õpetavad sellised pedagoogid? Сначала меня без машины отправили на площадь АБД-Савелек. Там возле кафе «Москва» была выставка художества. Через стеклянные двери хорошо было видно, что происходит на площади. То, что днем пришли люди, я думаю, пришли посмотреть на город, на разгромленный город. Всем было очень интересно, потому что видели в интернете или по телевидению. Это не то, конечно, когда видишь своими глазами. И опять же образовалась масса. Näha oli seda, et kui kuskile ilmus mingi kaameraga mees, siis selle ümber hakkas nagu mäsu käima ja sinna juurde tulid provokaatorid, kes selle asja üles keerasid ja kui film oli tehtud, siis jälle see koht nagu rahunes maha. Kasutasime resoluutset jõudu ja selleks, et vältida suuremaid õigusrikkumisi, vältida veel suuremat kahju, kui oli eelmisel õhtul, sellepärast ka nii palju kinnipidamisi. Ma usun, et see andis oma tulemuse. Как-то спонтанно я просто услышал шум, какие-то крики, повернул голову в ту сторону и увидел, как в полицию летят кирпичи, булыжники. И после этого, значит, вперед пошли бронированные отряды полицейские. Ega me ei teadnud ju, mis toimub. Me ei teadnud esimene õhtu, et asi pöörab nagu vägivaldseks ja et rahvas läheb linna peale nagu märatsema ja vargile. Народ был просто очень злой, решил показать свой протест. То есть не понравилось то, что памятник хотели брать, когда уже народ узнал, что его брали, как бы еще больше обозлились. Jätkama ka Moskvast. Moskvas Eesti saatkonna ees jätkus protestiaktsioon. Hoone ette oli kogunenud umbes 100 partei Ühtne Venemaa ja Kremli-meelse noorteorganisatsiooni Naši liiget. Eesti konsulaat Moskvas peatab oma töö, sest Vene korrakaitsejõud ei suuda tagada diplomaatilise esinduse julgeolekut. Это не может не сказаться и на наших отношениях в конечном счете и с НАТО, и с Евросоюзом, с организациями, которые приняли в свое лоно страну, грубо попирающую те ценности, на которых зиждется Евросоюз и вообще европейская культура, европейская демократия. Ну? Я хочу сказать то, что, Анчи, вообще, не отвечает за свой базар, И, то, что он творит, он сделал все это в один день, нахуй, да? А, Эстония это, отдастся, нахуй, еще на некоторые, на несколько, веков, ёпта. И об этом буду вспоминать, нахуй, душить Эстонию вот этим, нахуй. Было видно, что люди недовольны чем-то и пришли выразить свое мнение. Просто, наверное, они не знали, как это сделать. Какой я был тогда дурак, надел ворованный пиджак. Ишкары понял, Ишкары. Теперь опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом понял, с обрезом. Теперь опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом понял, с обрезом. И вот сижу опять в тюрьме, не светит больше солнце мне. На нарах, брат, на нарах. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, брат, и шмары. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, брат, и шмары. Politseiline tegevus oli küll planeeritud,
kuid rahvamass mingitel hetkedel see tegevus niimoodi eskaleerus, et neil tekkis võimalus pääseda uuesti vanalinna, kuigi me olime püstitanud eesmärgi, et sinna neid mitte lasta. Полицейские заметно улучшили свою тактику. Было видно, что они подготовлены, готовы были ехать практически в любую точку, даже, может быть, не центра города, но и жилых районов. Ну, значит, 27 числа мой друг вернулся из Ирландии. Вот, и мы решили пойти со своими девушками погулять в город. И когда дошли до Ратушной площади, нам навстречу вышли полицейские. Вот, мне заломали руки и, значит, арестовали меня. Накинулись, как звери тут. Дубинками начали бить его. Мы ничего не делали, мы просто шли спокойно домой. Vale inimene seal olla ei saanud, kes selle asjaga nagu seotud ei olnud. Kindlasti oli tulnud sinna ka uudishimutsejaid, aga ma arvan, et need enamus lahkusid. В конце концов нас привезли куда-то в район порта, какие-то там ангары. Да, вот это, ну, как позже выяснилось, это был Д-терминал. Очень много людей, ну, человек, наверное, ну, больше 250 человек точно. Кто, значит, не садился на корточки, того брали, били, значит, дубинками. По три человека били одного, значит. Вот. Ну, мне там тоже досталось, потому что я был не согласен, что за что меня вообще арестовали, я спрашивал. Teisel päeval politsei tegutses väga otsustavalt ja nii Eesti kui Vene rahvusest politseinikud seisid õiguskorra kaitsel ja me võime neid nimetada ka uuema aja vabadusvõitlejateks, kes on seisnud Eesti Vabariigi eest. Меня взяли имя, фамилию, значит, и сказали так, что если в течение недели хотя бы еще раз будешь замечен в центре города, то тогда грозит какая-то там статья там, до 5 лет. Этих полицейских в каком-то роде я могу их понять, но они, в свою очередь, тоже должны были разобраться. Они же видели, кто бил витрины, там, да, а кто просто гулял там с девушкой. Mul ei olnud algul kavas pronkssõdurile pärga asetada, kuid siselinna kalmistul, Kaitseväe kalmistul on pronkssõduril ainult üks tähendus. Pronkssõdur seal leinab kõiki sõjas langenaid. Kui see pingetallikas oleks Tõnismäele alles jäänud, siis aastate pärast oleksime me väga kahetsenud seda, et pronkssõdurit ei teisaldatud juba aastal 2007. Родная земля, холмы, равнины, леса и поля, и доброй судьбою на счастье дана. Одна ты на свете, и в сердце одна, родная. Я тебе скажу, что здесь место хорошее. Люди, вот люди, эстонцы, русские, все, вот здесь. И мы никогда не будем ссориться, никогда в жизни. А политиков нет никого. Они нам, извини за выражение, немножко сбивают. Ну, короче, ебут мозги. Одна ты на свете, и в сердце одна.